Ovo je treći put da se na TV-u vraćamo u Sedam kraljevstava. Treći put, dakle, imali smo Game of Thrones serijal koji je kulturološki fenomen i dan danas, koji je jedna od najgledanijih serija u povijesti i serija o kojima se najviše pričalo u povijesti. Onda imamo House of the Dragon, prva sezona bila ok, u redu, dobra, solidna, druga sezona nešto manje, nisam je imao volje ni pogledat do kraja, a sada imamo Viteza Sedam kraljevstava, također adaptaciju Martinovih novela. Martin ima 3 novele, ovo je prva sezona adaptacija njegove prve novele ili kratke priče ili kako god već hoćete to nazvat. Kasnije su bile i grafičke novele gdje su ilustracije popratile tekst. Ovo je nešto potpuno drugačije. Dakle, odmaknuli smo se od, smješteni smo u Sedam kraljevstava, ali smo se odmaknuli od raspršene priče na više narativa koje prati plemičke obitelji koje su centar radnje. Ovdje je centar radnje glavni lik Hedge Knight. What's this? It's a hedge knight, ain't it? What? It's like a knight, but sadder. Praktički beskućnik po imenu Dunk, kasnije Sir Dunk, pa kasnije i Sir Duncan. Neću spojlat ništa osim prve ili eventualno malo druge epizode. Sir Arlana of Pennytree, koji je uzeo malog Dunka pod svoje, spasio ga od nevolja, spasio ga od beskućništva i od njega na kraju napravio viteza. Dunk se prijavljuje na turnir koji se održava u Ashfordu i gdje je naravno mnogo plemičkih obitelji sudjeluju, među njima su najprominentniji Targaryeni koji imaju i kralja Sedam kraljevstava. Radnja se fokusira isključivo na Sir Duncana, koji odlično, čak bi rekao bolje od glume je to kako su odabrali, način na koji su odabrali glumca. Petera Clethija, koji je irski glumac, koji nema pretjerano puno glumačkog iskustva i tek je 29 godina mu i on je profesionalno se bavio ragbijem. Dakle, kao što je Sir Duncan nazvan Duncan the Tall, jako to pristaje ovom glumcu. Znači, pazili su da odaberu glumca koji ispunjava te visinske uvjete. Uz njega kao sunaslovni lik je Dexter Saul Ansel, dijete od 11 godina, koji glumi Egga. Egg je squire ili paž ili kako se već to kaže Sir Duncanu na tom turniru u Ashfordu. Ne bi ovo bio Game of Thrones svemir, ne bi ovo bio Westeros, ne bi ovo bilo Sedam kraljevstava da se tu u sve ne upliču i plemičke obitelji. Pa tako imamo i Baratheone, dakle predstavnike Sir Lionel Baratheon, i ovdje Baratheoni spadaju među pozitivne likove. Imamo i likove iz Dorna, imamo naravno najširu lepezu likova od Targaryena, puno ih je, dakle djeca Targaryeni, 2 brata starija Targaryena kao prinčevi, nasljednici, zatim imamo i neke kuće koje do sad možda u serijama nisu ni spominjane, kao što je Fossoway, House Beesbury i tako dalje. Svi oni na ovaj ili onaj način se isprepliču s našim glavnim likovima i pomažu ili odmažu našem glavnom vitezu kako bi sudjelovao na turniru. Zašto je Night of the Seven Kingdoms odlična serija? Hajde, kad čujemo spin-off, rekli bismo ima puno šanse da mnogo stvari bude loše. Međutim, u ovom slučaju iskorištene su sve one dobre stvari iz Game of Thrones serije, a napravljeno je sve da bude potpuno zasebno. I način kako se priča i fokusirani narativ, to ja mislim najviše ide u korist ovome što smo narativ smjestili samo vezano za Dunka i njegove pothvate, a sve ostalo je sasvim sporedno i praktički nema ni jednog događaja ovih 6 epizoda koji nije vezan za Dunka i za ono što je njegov zadatak i njegova misija kroz trajanje ove prve sezone.
Već sam rekao, Peter Clefhy je odličan i Dexter Sol Ansel je odličan uz njega i njih dvojica zajedno su zaista zabavni za gledati. Likovi su konzistentno napisani su bez previše nepotrebnog kompliciranja i svaki od njih služi svojoj jasnoj svrsi. Određeni likovi točno se vidi da će nastaviti kroz sezone imati sve bitniju ulogu. Ono što je vrhunac ove prve sezone je 5. epizoda gdje se zapravo turnir dolazi do svog nekakvog vrhunca, najavljivanog, dugo iščekivanog vrhunca i mogu reći da mi je gledanje te epizode bilo uistinu napeto. I to napeto na način da se ne mogu sjetiti dugo unazad kada sam bio toliko napet pri gledanju serije ili čak i filma gdje sam iščekivao što će se dogoditi. Naime, ja nisam pročitao novele, nisam upućen u sve događaje, pa su mi i nekakvi revealovi, nekakva saznanja tijekom gledanja bila šokantna i iznenađujuća. Znam da su mnogi već upoznati s time i tko je Eggy, tko je Dunk i čitavom povijesti i kako se oni nadovezuju na priču o Game of Thronesu. Dakle, ovo je smješteno nekih 90 godina prije same radnje Game of Thrones, matičnih romana i serije. Ja nisam popratio sve te stvari, ali mislim da sad nakon gledanja ove prve sezone želim i pročitati ove novele i biti upućen ono što će se dogoditi i dalje istraživati o svim okolnostima vezanim za ovu radnju. Toliko mi je to bilo zanimljivo. Osim što je ta 5. epizoda bila napeta, bila je i brutalna, bila je scene borbe su jako, jako dobro osmišljene, sve je bilo jasno, sve se moglo vidjeti, kamera nije se previše tresla, čak sam ponovno odlučio pogledati cijelu tu borbu da bih mogao uvidjeti ono što se događa iza leđa Dunku i da vidim tko se sve još bori u pozadini. Bilo mi je to strašno zanimljivo zato što su svi likovi važni, svi likovi imaju čitav lore iza sebe i bilo mi je zanimljivo promotriti kako su se i oni borili. Kao što sam rekao, sve je prikazano iz Dunkove perspektive, tako i ta glavna borba prati Dunka i njegov centralni sukob. Ono što mi je bilo malo šokantno i iznenađujuće koliko su showrunneri, kreatori serije odlučili osakatiti i ozlijediti, izozljeđivati, napatiti Dunka koji je nekim čudom preživio nakon svega što je koliko je puta izboden, proboden, porezan, koliko puta je pao u nesvijest i slično. Stvarno su ga pošteno namučili, ali evo, on je to sve preživio. Neki drugi nisu. Osim toga, razrješenje u 6. epizodi je bilo ok, prihvatljivo. Imali smo jedan lijepi kraj, jednu završnu scenu koja je onako bila ujedno i poetična i davala nam je nadu za kasnije i onako nas fino stavila na čekanje da jedva čekamo i ne možemo dočekati kad će biti nova sezona. Inače, odobrena je i druga, odobrena je i treća sezona, tako da znamo da će one doći kad točno. Ja ne očekujem prije 1.5 do 2 da ćemo dobiti drugu sezonu. Ova sezona je vizualno impresivna, međutim nema tu toliko puno kao što smo navikli u Game of Thrones svemiru digitalnih efekata. Puno toga je praktično, puno toga je izgrađeno, setovi su izgrađeni i mislim da nije bio, nisam sad istraživao, mislim da nije bio prevelik budžet za ovu seriju, ali da su s onim ograničenim budžetom napravili zaista maksimalno i to se vidi i to se osjeti i to čini ovu seriju još ugodnijom za gledanje. Ono po čemu je Westeros poznat i inače je da krv, seks, nasilje svakakvih vrsta, razvrate i čudnosti, navikli smo to vidjeti u Game of Thrones svemiru i to je jedan od onih hukova koje nam je Game of Thrones uvijek davao i ovdje toga ima. Međutim, rekao bih da je ovdje to dobro izbalansirano na način da to služi čak i u svrhu humora. Ima dosta komičnih scena i meni su stvarno sjele i par puta su me naglas nasmijale. To se stvarno rijetko događa. I ništa, za kraj moram ovoj prvoj sezoni dati jednu solidnu 9. Eto, zbog svega što sam obrazložio ranije, mislim da je ovo serija koju svi fanovi
Game of Thronesa fanovi srednjovjekovnog fantasija moraju pogledat. Ovdje je nešto manje tih elemenata magije i nadnaravnog, nešto više ovog prizemnog i zemaljskog. To je onako dominantno i mislim da bi ovo većini ljudi moglo biti zanimljivo. Osim toga, sviđajte nas, dijelite nas, razglasite nas i zapratite naš kanal i to je to. Pozdrav svima!